Miaka 10 mithiru nirio Joyce anyitirwo ni murimu wa fistula thutha wake gweterera ihinda inene ari na ruo rwa kuheo mwana na hindi iyo akiaga guthie thibitari agicangura guciarira mucii moko-ini ma midwife aria mateithagiriria atumia makiheo ciana. Hadi wakati mtoto alikuwa anataka kutoka nimeishiwa na nguvu. Sina nguvu, anasema sukuma, kichwa cha mtoto kinaonekana, sina nguvu ya kusukuma. So alinikata, alitumia wembe kunikata na ndio akaharibu sehemu yangu ya choo. Na hau neho Joyce anyitirwo ni thina wa kuremwo kunyitirira fata munene mahinda-ini mothe. Nikimaliza kule immediately choo inatoka. So nilikuwa sometimes nikienda mahali ninaogopa kukula ili nisipatikane ina mess. Korwo ndacemanitie nake hindi iyo hihi ndangiahotire kuhe rugano ruru tondu muturire wake wagarurukite ugatuika wa guthutukanio na gwitigira kuonaniririo ni andu aria angi. Singeweza kuinama mbele ya wenzangu, nikiketi naogopa kuamuka kwa sababu nikiinuka hewa inatoka peke yake. So nilikuwa naogopa, nikikaa kwa watu ninaogopa. Ota Joyce atumia aria manyitagwo ni fistula ni matunganaga na morito matiganite, mamwe mamo ari gutigwo ni athuri ao na ninge makugura tauro cia kunyitirira fata munini kana munene riria wauma matehariirie. Talk of Pampers, one packet of Pampers is 1,500 shillings and you could use more than 2 packets a day. I'm saying I was lucky I could be able to afford that. Sasa nimefanywa operation mingi, operation 45. Sasa nimefanywa operation yote, nimekatwa hii mwili mpaka hata mimi nimechoka naye, nikasema tu acha tu nifumulie, Mungu anajua. Ukweli walikuwa wananichekelea, wengine wananiambia maybe nimerogwa, wengine wananilaumu kwa kupata mimba mapema. Mzee yangu ametoroka kabisa, hata sina mzee. Sasa mimi niko tu na hii shida yangu, na yeye ndio aliletea ameniasha. O mwaka ikundi citari cia thirikari ni nyitanagira na thibitari cia muingi niguo kuheana urigitani utari marihi wa fistula. Tabarira-ini ta icio nirio Joyce amenyire no ehererio giconoko, no rugendo rwake niguo akorwo erugamitie umuthi rutiari ruhuthu thutha wake guthinjwa maita mana agitumukaga. Nikaambiwa kwamba wa divert choo itoke hapa kwa tumbo hapa ndio iwezeshe hiyo sehemu ya nyingine, sehemu ya chini ikaweze kupona. So far sasa hii nimepona na ninafurahi, niko na furaha kwa sababu I'm okay. Iginyita mundu akigea mwana wa mbere ndagirirwo ni guthie kugia mwana na njira ya kawaida kuma hau. Ona thondekwo na hona agirire delivery ciothe kana kugia ciana guothe kuria rigiaga agie na njira ya operation na niyo twita cesarean section. Kurumirira uira wa atumia ta Joyce nikio First Lady Margaret Kenyatta akiruguria tabarira ya gwetha kihonia kia ndwari ino cukuru-ini wa Kenyatta University oritie muingi gwitikira kunyita guoko aria marario ni fistula marioiki niguo mahote kurigitwo. We should encourage them to seek help as they suffer numerous negative emotional and psychological effects due to humiliation from their smell and inability to perform their family roles. Tabarira ino igukorwo igithie na mbere kwa ihinda ria thiku 3. Fistula ina dawa, fistula yatibiwa. Kuonate atumia 3,000 nio manyitagwo ni fistula o mwaka, muoroto wa mwaka uyu ni uria muigana uyu ungirehwo thi na oho motungata morigitani marehwo hakuhi na atumia aria marikitie kunyitwo ni ndwari ino. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.